Tuchokera na tumeno ntubakwithira itite na mbere kwatena nao ni tuchokera ni atine ni MCA wa Koroto mwene KIRINYA na mweneti mwandiki munene wa kaunti ya Meru Kiambi Atheru ni kuriane ni kiria kuwa NEDRITE akina miankathi kirariti ngwene ndegi utate na watho na kinya untoburapo nekete butikuiria aruti baingi bangwendene ya kaunti ya Meru agwite agaikere ndikithiare umurito bichi nego kethira nindi atethira kele ke mutugo yu na yalula ya illegal demotions irai kuendelea au kaunti yetu ya Meru. Uju ni MC Koroto mwene KIRINYA akiarithia ndiko ba kaunti ya Meru araugite andiko nkuruki 15 kumarutira nyambene ibombite kwini kwa nkathi untubura ugite nandi ni ngavana gutumira kaunti secretary mweru no Dr. Kiambi Atheru nikenda gwita NGUGI na manto ya gavana ethithia ayetumaira the new county secretary urato akulukiria na demotions hii tiena modern way a dictatorship na njirera anto bako demoto neo ba demoto na regions anto baraba demote peke yake ne anto baraba drone from Nyambene regions. I have a whole list ya anto over 15 barabara senior officers in government na they are permanent and pensionable lakini they have been demoted recently. Tukatokira muno mwankende batonga zaidi tona kabendelete hundreds of them casuals barabonde barere terminated antu babonde baumete egembe region utewe nyomwe casual arere terminated aumete side yambi katukuri atire kinyethera termination itibati kuthia china gintu kito fairness and equity plus antu batemea kwa terminated arbitrarily ou somebody from nowhere akauma au aete koti athitange Meru county government for illegal demotions na illegal terminations na the county thirikari yetu county ikare ambeche nyingi sana na likuringana na KIRINYA county secretary wa Meru no Dr. Kiambi Atheru ariugwati na juma bimbiri ukacha kwithura tuchoke mabisa baba kirikio angu kyangu gicire barari baugite baketho bakimwita ito batukwira county secretary uru areire thai twamukulukire just the other day MCAs ba Egembe, MCAs ba Tigania, MCAs ba Imenti, twamukulukirie na roho moja. Uti muntu inyomwe apingire ukulukwa ka county secretary uraikuo. Murume tota ukuluka kiwe yo panisha na ba side ya Nyambene region. Kanto kwe ere ultimatum and when I speak here nainda bore renge boy kwa KIRINYA mwenda kearia area for and on behalf of the majority in the county assembly of Meru. Ondere area more than 50 MCAs. Tuwe kwa ultimatum echume biele kwa tuwe kotera abandikira barua ya bachoka in their respective positions na respective offices in the next 2 weeks. County secretary kangu kuwira ndeto chia UUMA iu baro ira wabandikire icho chikethe achi baro achi kucha mwisho chia kuandika we county secretary wa Meru county government nonto batu ture assembly oyabura to kuvetere no to kuvetukure no tukuvetuke batu we can unvet you, we can impeach you na impeachment ya county secretary kana mawaziri ba county iwete ndrawe ita senate uende ugete raita senate twakudhurukao speaker andikire governor resolution ya county assembly turetera urieto rengereteria muntu ena arrogance kana utumiro bobo governor bro utumira wita kudimuta ana bayembe na nandi nkuruki ntomirio ke munini wa governor niji imuntu awitwa deputy governor of Meru county yawe MUTUMA Twethingia. Mheshimiwa MUTUMA Twethingia, with all due respect sir, uka reduced into nothing i governor uwango kurinya were kako ya wandaika igile na ara governor akundonitira 2 minutes wa expand irumi biawe birawe takiruma atongeria ba Meru wa gitundra kaiyele lakini nao anto bagwa bakungero bonde anto baku ba Nyambene region barengero ke thirikari bonde na we nawe kukuthia tatu governor uti umwira UUMA ko kareti interest ire kwethira uti kareti interest ya Nyambene region your excellency ito kurenya we simama kidete kwa hiyo serikali twakuthetera tukarwa mawe rwama kidete wetie birabie bya Nyambene region nonto iwo munene tu ukaetekeria gutumiro bubu we utumero we kinya we just a rubber stamp ebiranga ngavana arawa watuka we kuyete ku rubber stamp recently otunero chuno nya secretary ku kandikiro nya secretary ura bati ku kuthira office ne ku
gutuike ku kandictitero nya secretary wa Kumurikwa na nkwire nya oetia portfolio former deputy governor agi portfolio finance was a very powerful deputy governor. Tutete KIRINYA batu umete Nyambene region with a very weak deputy governor. Deputy governor otete orura nyamurandi governor atete keri orura nyamurandi no yomwe hai murume nawe na watu yako otebi bikonora walk out ate kubuta katiba ete umute keria kubuta by the way hata kufuta kazi yoyote njoeni saindri netore tuimbe mapambano na wewe kwa sababu pia wewe haujawekwa vizuri kama deputy governor. Hiyo nayo ndio ukweli na ukweli uendelee kusema. Nkiripotera Oro TV